Naso nyazungu. Visas azvinei sabheri. Let me speak. Damira pamberi pera rambo mutasa. Damira pamberi pera rambo mutasa. Damira pamberi pera rambo mutasa. Eso es chokwadi. Eso es chokwadi, es chokwadi, pero de mañana. Ndio mpaka ni mwisho. Ndio kwa hiyo Adani basira ni. Madana di basira ni. Sana kule hivi. Saya panggil dia dalam jasa. Ini mana gaji yang tidak kasih yang mau, dan ada muka mau berada di ini cukup. Ini mana jika kita berbangun dalam jasa kita di dalamnya banyak masih ya. Macam dia muda macam kasih tidak muda ni. Apa ini pada mana gaji yang urut di sini jasa kita ya gunung. Kucing juga muda macam. Tuanda apa muda macam mana yang gaji yang mewah ya bapa. Ya ba ya mai wan ngata ta sakanda ni ba Ndio muda makapo ndani ndio mapo nani tarapla ni ta mambo manga indas sama mtiba taja munda sho ai bauya akabwa azini ai bada ko gara kwa zini yana ko gara kwa zini wona doka zinda zisaba mugoma wapi jese sambe wakaya go kumbia kuti ndio pe ku tera mukwa so nangwa bachani Murumo wangu kusiyiswa akati zakana kwa bokotera yaji yangu ai bagula tega jia kaka mbazima natu yama doka yama timo yangeni yemitika right ai bat segu ngogo kan sara right asi dunduri ila ngira ngoji nyini badaka mwana ngazi ya biyo no saka kati kitu yemona ngazi yangu akati unombo right sama gasho ndamba kamdasa zili ipan samba ya chonji Yena sasa kwa mtaba kwa mtasa. Sasa wale wakubiza hapa mtaba. Watu wa baadhi kwa mananga zangu ngazi. Wande bilo ba. Ule kutuza wila bada. Ni mwana undaka naye ndiye ndaka yanyanuswe msaya mtasa. Kabisa na masa. Este sasa nanga zangu kabisa. No mwana kwa utatuika unopeza ba. Jua dulu dah budamu. Gara. Dia mana you? Mana muda undi sekolah udah jangan ya. Jadi apa? Hivi ndimi Rosina. Alright. Huyu ndiye ni Wamini sana ndiye. Ndiye azuni. Azuni. Ndiye azuni. Akadungu yeba. Ndio tatanda kwa mtasa tukatoka nyeka pia. Ndani masalvacho. Na baba gani niona sote na tunaula munda ndaka mwana ngazi useguru uda kutora ndaka utora ndakuzoka kwa mambo nda tunakunyika kosa tuzo kutu ndiani anga kompyuta ndiani sababu group ndi baba wake ndaka ni naye ayo sanga sakete ngo nyeye kabindo kuti mswa 6 Community Street 6 this is mswa 6 September 2014 Yapi ndio mswa 6 September 2014 azine ndiani ndiwe azine was once found guilty by the magistrate court in Ntare and was asked to do community service after he had destroyed a banana plantation on the land in question. The defendant is ordered not to disturb Rosina on a land again. Lord Zoka. Saka mdoto ni Lord Zoka. Ui, unaunga kau. Ayo kama hiyo. Sambo ukisema pia. Alemba. saka kwa hiyo ruto na wao kujibu. Corona 2014 ambao kupita Sameni kwenda ambao kupita Sameni wakaenda kwenda Zinyaga bashi na sababu kwa na wewe ya Tom
Please, Washamad, and stop it. Ndadaro mambo ndobva taenda kwaMajor Street. Major Street Court. Tine mapepa acho ataka. That's my government. Robert Mugeta Zadia. Immarito or judgment? Takanda ripota kesi musi wa 8 February, musi wa 5 February. Bayazitongwa musi wana itiloko secretary. Sawa wakanza wewe ufuzi na wakanza kwamba kusaini tayari. What is he? Wakanza wanza kusaini later na Major Street. Wakati azakwenda kusaini tayari. Ndio wanga street kunyereka kama mkuu. Asi nenya dari kama kwa dari manyani kama Major Street. Wavana kuya kwa ni Afrika. Kondakata kabasara. Wakarera wanangu andaza umbiri. Iyo koti ya kuti zini? Koti chekutanga Robert akatengeswa Ndakatengesa muda. Koti yakati nyaya dzokapa kwa position. Alright. Kana nyaya dzokapa na position yakati. Ndekuti challenge yandinayo haikwanisi kudzoka futi panapa because yakatongwa nomwe mambo before me, and mambo iyeyo gave a decision which I cannot change. Mambo yakapa decision kurapira kuti wewe the defendant has been ordered not to disturb Rosina on the land again. The decision the community court which was granted on 7 September 2014. So what we are supposed to do, I don't know what court kwacho wakataura naye ndiani and akaita that chain in ndiani. What did you do a court in wakaita application for conversation and it was granted. Right. So what it means is what mbuya uyu mukomana akaita application yekuti nyaya itange futi akaita kazi nyaya itongwe futi ende chimwe chakasaitwa mupepa rake chakati nyaya itongwe futi ndechekuti vari kuti iyo tsamba yamakanyora yamakabata yamakanyorerwa na-clerk of court haisi judgment, it's just a letter. It was supposed to be judgment, and because of that there's suspicion that Panchayati said zvisingaenda nechi nemutemo.
saka kwakunzi nyaya inofanira kutanga futi toizwa futi uyu atoudza kanditsamba kuti nyaya yadzoka futi payanga yakatangira mambo ndipindura yangu iwari munda wangu handimupida munda wangu handimupida kana ndandiraindandiraindutakatisokati murudzika rini uri kupinda iwe ichize Kitsunge village. Kuti ishe sabhuku wakatoya pa ishe samanga akatoya panzvimbo akaona muto wacho. Kana yatobva kwasamanga zvatopfuura zvakasamanga saka murudzika rinoonekwa chirema toenda kuchitatu mamatomba mudai tiva tatopa decision next Saturday. Right, Andy, ingaye muri pamutambuya pamusoro zvechitatu ndabvunza isingazipa mutapati kaimba chiya mawitness tuda wawakidzani sabhuku vanhu vanoziva nezvemunda hama dzinoziva nezvemunda iwowo Asa